Banyak yang menjawab salam saya walaupun di luar kamera. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, tanter-tan saja beten kaula semangken bede lapangan Sangkragung, lapangan Gagak Rimang. Are semangken beten kaula tero abasa Madura saos. Lo usah bahasa Indonesia, sekali-sekali tangki. Abasa Madura. Nah, semangken neka kula bekal nyutinge otabe ngeliput latihan tim sonar muda. Nah, banyak siapa kon dek beten kaula, banyak saya tanya. Banyak saya matur petanya dek beten kaula via komen, YouTube, Facebook, banyak saya tanya. Kima sonar muda, nah neka muncul pun lah abit sonar muda Kak Dinto, lo cul muncul kurang lebih cepon ucup kisah sekitar 4 bulanan. Anto neka. Ah nih. Neka puton sonar muda sepaling mon sobung neka lo ajalan orang sonar muda Kak Dinto. Neka bede ucup barera se contoh ucup cup bahasa Madura lo cup ya. Yud. Sobung bahasa Indonesia semakin. Sip. Anak apa sonar muda Kak Dinto mek lo toman muncul lo toman latihan Mas Ucup. Selama bulan lo keluar. 4 bulan. 4 bulan lagi, 4 bulan dan lumayan lagi. Terus anak apa Mas Ucup? Mek lo anak apa lo latihan Mas Ucup? Untuk beberapa mata latihan, Abah itu fokus kerja dulu. Oh, bahasa Indonesia aja. Oh iya, fokus alakoh. Fokus lakoh tadi. Jakarta apa Surabaya apa? Jakarta. Namun kula hiburan mereng cek bada setikal umur treten abah tadi. Bener aneka cepotan kula bada treten abah Samsudin Kak Dinto tigal umur. Kakak napa empuk? Empuk lagi, binek tanggi. Engki. Ki kelangkong masuk. Oh, iya, masuk cup. Tato mat condet. Condet keneng kegeri tanduk tanggi. Bila pun. Labit gi. Bulan basah. Bulan pasah. Kebenaran palu apa setanggi? Wah, basah. Tare olatin, naka saya latihan jaguna sonar Kak Dinto berdesa anyar bersih dari anak langit lagi. Segini. Sekene oh saya kiri kisah. Ini saya dia koning, lejen koning tengah apa sih? Oh sekit tengah. Oh neka, tare teretan olatin. Nah Kak Dinto, berde Idris nih. Idris, katen apa kabar Pak Idris? Idris, wah nyengerto Idris. Coba nyaman mas. Coba apa? Trisno. Dris. Neka pasangan saya kima, masih Dris. Saya neka saya kelbut kima ki. Saya neka ki kelbut. Kelbut mana neka kelbut, neka sejak kicen tanggi. Pasangan kelbut neka saya juara Piala Presiden tanggi. Piala Presiden 2019. Namun Kak Dinto jadi kicen neka bene pasangan aslinya saya 2019 berdeka di sini pasangan aslinya makin. Dan kulen terkat dekat desa. Oke, kisah pasangan asli kelbut. Kak Dinto, saya dari Anak Langit. Probolinggo lo macam gi? Probolinggo, Anak Langit nih kah? Dupa sepasang kita. Sebaik sekiman saya dari Anak Langit. Saya beren sekian gi. Saya lebih coklat Kak Dinto. Nah, nih saya dari Anak Langit Probolinggo. Saya kan masih Dris. Saya semua Mekasen. Di mana kah? Mekasen tim apa? Emoten. Emoten ki. Emoten ki nganten. Boha lah. Kak Dinto, manabi dan godat mangken ka bahasa engki punten ka. Duh lah tepak Idris pak keselopot. Sajan ria. Pon ka cung lopotan ka. Atur ngele. Ano? Tak sok masuk. Cup, Mekasan mana, Cup? Oleh di Kadi Sup. Oleh Sup. Oh di Podoi, oh lu aja Idris dari Podoi. Cepon itu di Mekasan. Neka, junior neka. Oh Panter junior aja ya. Kedua anu Barahmat. Babaki. Oh ada lagi. Tim Panter neka pendek bunter. Mana ke pendek lanceng bener panter berarti. Panceng, oke, tantretan. Neka tim dari Sonar Muda, saya ampun 4 bulan
tak muncul-muncul lok latihan namun semakin alhamdulillah sonar muda ampon muncul pole tore kisah pasangan segelbut se juara Piala Presiden juara 2 setelahnya Jetmatic juara situng sonar muda juara 2 neka pasangan aslina saya juara pasangan gelbut kadin toh sape nah tepak yelos banyak lala ya pada ngebalsem nih pak Ya. oke are semangkin tanggal sepen apa nih kah are Selasa sonar muda keluar pole latihan pole kak dinto kisah tepak mike lala nih oke terus jawab komen-komen insyaallah Pak Sutikyo matos langsung insyaallah seaki depada Pak Lekor Rebuh salam budaya cuken Gafur Vicky nama nabi masalah kerapan Mas Wahid neka kilo beda tanggal sepasteh namun dan kula mereng bekal beda kerapan bulan ada bulan Juni kak dinto namun tak oneng tanggal lepon sepasteh matos langkong hairah matos langkong Habib hiburan pecinta koplo Selor OJM Selor sudah beli tretan Mas Sainal Mutakin Selor saya beda EJM kisah pon le beli pon le dadi pentul dadi daging bener Mas Fauzan Tanjung kadinto sonar muda Mas Hasib Turi beda pertanyaan kadinto oh engki kadinto empuk dari Abah Samsudin Ki buruan kadinto pontikel omor jadi Abah Samsudin sibuk selain sibuk bi lako panggelin Abah sibuk sarang napa ki kecobaan lah engki Mas Batur sonar muda akhirnya keluar alhamdulillah Mas Hasib Turi saya dari Demak Kota Wali alhamdulillah saya dari Banyuwangi hadir juga mau nanya mamaknya manggil reng sepuna yolok reng sepuna kiki kator reng sepo seneng bertung menabi yolok reng sepo kudu langsung ngadep oh bade tim dari Gianyar kak dinto dari Gianyar kak dinto ke Dunaba Badul Fakih wah Gianyar Jember anu siapa hah Cialim bener Gianyar Cialim Naga Mas aduh kelopai Ki kak dinto insyaallah 13 namun kilo beda kepastian Mas ki kilo beda pastian nanti dan kula kilo bengal mas yakin Jimuji Abah Muji Mas Agus engki neka lapangan Sangger Agung lapangan Gagak Rimang matos langkung tias selamat pagi engki Abah Abu Yasin selamat pagi juga. Oke Kak Dinto cakaca dari sonar muda ada sonar muda sonar tua nah ini ke sonar tua nih Kak ini ke sonar muda aduh alhamdulillah semoga Mas Wahid sebelum berangkat ke negeri ginseng Tris Lak ke sih kena Dri ayah Idris buru kabur insyaallah kerapan Kak Dinto sabe stadion Bengkalan otabe lapangan RP Mohnur namun tanggal ban bektonepon belum pasti neka mon oleh eti dari pemerintah ki ada akin namun insyaallah ngara seporen le menabi beda salah lo petudabuan neka insyaallah sobung penonton rasanya neka nah neka jadi jaga aja ki ki semakin mele tore sobung kerapan tapi beda penonton
Napa beda penonton tapi ada kerapen, terus mele. Ya kurang pada bedo. Lah makan mele, kau tuh mele. Satu-satunya masa udah sampai Pak. Tore. Umpaman pakon mele sarang pemerintah, beda kerapen ada penonton. Napa beda penonton ada kerapen mele. Milih apa ada beda? Ada penonton lo seru. Kok seru lah sekarang. Ini neka terjadi perdebatan sengit antara entahlah antara apa ini. Lawan pada penonton lo seru pada penonton. Ki moga-moga bingkai ngarep bakal abale de se asal. Oke. Engki dekat itu pemator tantretan siaran langsung dari Beten Kaula son sepora rasira Jepon manapi beda lopot debuan beda lo salah debuan kecaki neka bakal yuculah standby ki cek kelopain sekilo subscribe namun kudu ikhlas menabi tak ikhlas lo penapa jadi lo usah subscribe di men jenis subscribe menabi tak ikhlas ki Pak ikhlas yakin di men makin mau ikhlas 10 subscribe abelah cak kelopain tangki Mas Jub Siap. karena channel neka butuh orang ikhlas padi bidan kula ikhlas ki panjenengan pun ikhlas juga ki dekat itu matos kelangkong sampun hadir siaran langsung channel YouTube Ian Blue 78 matos kelangkong bibenyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.